Мы. Может, просто закажем Вот так вот. вот Қолмен это. көріп, көзбен көріп, қолмен ұстап алайық. Империя мертвецов таки закажу, может быть. Жоқ. Анар саған қандай кітаптар ұнайды? Маленький принц. Хан көрсетші, маленький принц. Ну это на казахском. Кішкентай ханзада дейді. Саған қандай кітап керек, қызым? Пап, я хочу, кто-то нужно рисовать. Папамыз қызық бір нәрсе тауып алды. Квест опыта деген. Сколько стоит? Ну, 10 700. Мгм. Дорого, ну классно. Накопи деньги, можешь купить. Да, я знаю. Алтыке не таңдадың? Вот оракул. Анар сен ше? Лиса. Лиса. Набор для творчества. Валяние дейді. О, Валяние?